de 10 hasta el 11. A ver, Melanie dice los números en náhuatl del 1 al 11. C, 1, Ome, Omet, 2, 12, Eyi, 3, Nawi, 4, Macuili, 5, Chicuase, 6, Chicome, 7, Chignawi, 8, 9, Chicuelli, 9, Y 10 es Matlactli, 10, Matlactli Guanse, 11, Matlactli Guan Ome, 12, Matlactli Guan Eyi, 13, Matlactli Guan Nawi, 14, Matlactli, no, ya no, 15 es Caxtoli. Ajá. Y de ahí otra vez empieza Caxtoli Guanse, 16. Caxtoli Guanome, 17. Caxtoli Guan Eyi, 18. Caxtoli Guanawi, 19. 20 se dice Sempoali. Sempoali, 20. Y nuevamente Sempoali Guanse, 21. Sempoali Guan Ome, 22. Sempoali Guan Eyi, 23. Sempoali Guan Nawi, 24.